Высота 140, высота 140. Взрыватель фугасный. Навести. Ramai beredar rekaman di Telegram pada Selasa 22 November 2022 yang memperlihatkan serangan mortir pasukan Rusia ke posisi nasionalis Ukraina. Tampak mortir dirakit dan diluncurkan. Dalam keterangan unggahan disebutkan, mortir berhasil menghancurkan posisi militan Ukraina. Target pekerjaan dan perhitungan ditunjukkan oleh pengintai Rusia. Penyesuaian api dilakukan dari udara dengan bantuan UAV untuk menyerang pasukan Ukraina. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran, dan diketahui perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Selasa 22 November 2022 telah berlangsung selama 272 hari. Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Шевченкова Харьковской области, Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Камышевака и Преображенка Запорожской области, а также 54 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 124 районах. Пыльной Харьковской области поражены на огневых позициях 2 установки реактивной системы залпового огня «Ураган» вооруженных сил Украины, из которых велись обстрелы территории Белгородской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 5 беспилотных летательных аппаратов. В районах населенных пунктов Пеленая, Луганская, Покровская, Макеевка, Донецкая, Никаков, Кузнецов,